jerpo si nang pon bombo jo nang pon bone ko jerpo kan jo bang ini nili jumlah bisnes klem rapet jerpo le nili grad upline sar le la pubang pet asinon jo aku grad upline sar mesti da kong tak pen nang ki bar le yo nang tong pilih dam sini da adim lo aliansi sini ko luar belum nampak lang bombo le si mali pun dia non nili jom lapu abjana to warna sini kita minta kong jo itu lapu sorry akan lo mansi paling naik dak ron lama nang kelilang lam dak ini dong lam dan nang ke sam ko yo kini itu medak tuaring beng si kisang lang yo apo jerpo pen alom sodak sang po onke ko asam itu pulo non nang dak tualong segelang yo ni gitu walang alomso ke sangkang yo la helmet ave demat di dia masih yo ichu doge jarpung ditiglo la bike pacat polo he oh tapulo yo non itu medam ike tapuna tulo yo non mang yo lapu kedam pen non mang nang ciru ituan nang teng lo jo memang manjab atau apa sih dami langsung sebelah ada jembrong langsung direct manjal langsung balik kampung bang ini itu mendak manjal lawan nang lit biar anu jo dan bangke manjal para langsung nak manjal direct abis balik mai lapu yo sedeng terang orang mansi nang itu macam kena para tapur sedeng terang orang mansi dulu mati long anang lit biar anu jadi itu kedak birla nang le alo dak birla markiran tumang sedulur memang ya oke dak anak cilik kalau ya si punya video mate punya vlogs bang gini di konsi to ni kokto next vlog to mele tu